Pozdrav ljudi, Mate ovdje! I da, danas igramo Indiana Jones. I pa da vas vidimo. Indiana Jones and the Lost Treasure of Pharaoh. Da vidimo. Muzikoši. Ajmo. Ja sam tu neki patuljak. Mislim Indiana Jones, ne znam sam njega. Evo tako, tu valjda moram da otvorim. Evo to, otvorio sam. Jebem, šta se sad dogodilo? Mnogo jeziva igrica, mislim nije toliko jeziva, ali u redu je ono ljudi. Biće napad, jebem ti mater. Za malo me da skazam. Sad valjda tu skačem, moram da. Jebem ti jebem. Opa, jebem ti jama. I sad ispočetka moje jebem ti. Ja nikad ovo ljudi neću riješiti. Onda sam provjerio igricu, izvrsno igricu, zabavno, užasno. Ali ajde, probat ću. Jebem ti jama. Ajmo. Sada, skači. Atletička skača. Jebem ti, za malo što gore. To. Jebem ti jama. Ova igrica mnogo živcira ljude. Da. Mnogo ljude. Ajde. Zrobim. No nije još me da zrobiš. Ti si dobra. Ajde, tako. Šta skoči? Iskoči u pičku matriču. Evo, tako. Ujebem. Ljudi, ja ću ovo prestati igrati ako još jedan. Zrobim. Naravno da ću igrati. Imam sreće, tu mi je frajer. Čekajte da popijem soka. Sad dalje mogu. Jebem ti. Sad ću to znam brže napraviti. Evo vidite kako sam već brz, fletam. Evo ga, ma drugom sam, ma to je to Matek. To je kada se Matek razljuti. Će da me strela pogodi. Neće. Ona je dobra strela. Ponosim se njom. I mojim tatom. I mojom mamom. Što smo odgojili tako dobrog dečka. Jebem ti ja matru, pičku matru. Ajde, beži. Jebem ti, hoće da me strela pogodi. Jebem ti ja matru, kur. Ajde, ma bježi. Jebem. To. Tako. Zgubite živce. Yes. Ma ljudi, ovo je gotovo za mene. Još nije gotova igrica, naravno da ću igrati. Ne znam gledaj kada igram. Dobro? Isus, kako sam beznici. Molim. Šta se dogodilo? Koji kurac? Jebate. I ono, jedva uspijem. Odmah. Tako je. Sad sam ja već iskusan. Evo tako. Šta je vidjela na nekuće? Tako, eto, to je to ljudi.
Nije to s igricom. Ujebam ti mater. Ujebam ti mater. Ujebam ti mater. Ujebam ti mater. U dobro, ovaj put nisam. Ujebam ti mater. Da mora ovdje. Ujebam. Koji kurac da ti bi jebim ti mater. Ljudi, ova igrica je mnogo luda. Moj omiljeni gamer je Muđa, pokušavam ja biti takav. Znači ljudi, ako to radite zbog novca, biti gamer, bolje vam da nemate. To je čisto strani vam da vam tako reći. Jer onda ne uživate, ja uživam u ovom. Kad dođem doma, naučim, zadaću napravim i onda krenem ovo igrati, izaberem neku igricu. I uvijek mi je drago se s vama družiti, raditi te klipove i skidati igrice i ovako neke dobre igrice skidati, igrati. To mi je pravo zadovoljstvo. Nemojte to raditi zbog para i zbog neke slave, jer to ništa se. I ovo kad ja radim klipove, to je zakon, to je mnogo ludo. Ujebam ti mater. Žiško. Ojebam ti. U ovom Indiana Jonesu izgubite živce. U biti tu sam igricu, nije mi se dalo ništa skidat, pa sam otišao na igrice, pronašao. Tu igru je mnogo mi se sviđa, mislim, da svi igraju sada, mislim, moji prijatelji. Evo sad ovaj tu Indiana Jones je, sad je on tako popularan, moj ko ti. Sad padnem. Dobre, ajde ljudi, ste uz mene. Recite da ste uz mene, znam da vam Kijeva rekla, ali da ne, ali dobro, ajde recite. Teško izokreta, moram se ovako. I sad. Tako je. Ujebem ti mater, u kur. I ljudi, za malo sam ovdje pao. Malo da se navlažimo sta. Ujebem u kur. Aha. Tunel znači. Jebi ga. Život je loš, nekad nije. Negdje prema dole bi trebao biti. Tako sam barem gledao na YouTube, ja. Idemo prema dole. Možda bliga. Ne, možda me to krivo vodi. Ma idemo isprovat, da mi tu bude slijepo ulica, bude nam dobro. Negdje prema dole, to jedino znam ljudi. Ja sam vam ovo jedan put igrao, crkao sam ljudi. Sad sam se izgubio. Ja ljudi ne kužim još odje bi treba ići. Aha. Evo, otkrija sam. Ja baš se učim. Ujebem ti ne učim toliko brzo. Ljudi, to ću.